Obilježavajući značajne datume događaje iz narodnooslobodilačke borbe, danas obilježavamo dan ustanka u Bosni i Hercegovini, odnosno na Romaniji, jer su ustanci 1941. godine uglavnom krenuli sa srpskih teritorija Like, Korduna, Banije, Dalmacije, Krajine, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Tako da danas pozdravljam delegacije koje će položiti vijence, pozdravljam potomke boraca Narodnooslobodilačkog rata i poštovaoce odbrambenih ratova Republike Srpske i Srbije. Pozdravljam sve delegacije, pozivat ćemo se na kraju, a nećemo ih sad nabrajati, a posebno pozdravljam i predstavnike sredstava javnog informisanja i naše predstavnike crkvene opštine Sokolac koja će nam se obratiti. Pomože Bog, draga braći i sestre. Ja želim u ime crkvene opštine Sokolac sve da vas pozdravim, da iskažem poštovanje prema žrtvama svih ovih ljudi kojim ćemo danas da se pomolimo za pokoj njihove duše. Svakako, njihova žrtva je nešto što je nemjerljivo u hrišćanskoj vjeri. Najveća žrtva je kada bližnji položi ono što je najsvetiji i najuzvišeniji svoj život za bližnjega svoga. Ovi ljudi su položili svoje živote u ovu našu zemlju i zahvaljujući njima mi smo ovdje danas. Zahvaljujući njima mi živimo, postojimo i naša djeca stvaraju svoju budućnost i mi zajedno sa njima. I mi kroz molitvu i kroz ono što je naša sveta dužnost crkva da se moli za sve svoje mile i drage koji su učinili i čine kroz istoriju za svoj narod. Mi danas došli smo ovdje da se pomolimo za pokoj njihove duše i molitveno da iskažemo tu vrstu zahvalnosti prema njima. Bog neka im dušu prosti i podeli rajsko naselje. Poginulim borcima, slava civilnim žrtvama, da je odamo poštu minutom ćutanja. Hvala im. Romanija je dala 1150 žrtava boraca, računajući ove naše vojno područje Sokoca, Pala, Rogacice i Kamp Pjeska, a plus još oko 500 žrtava sa drugih terena, najviše iz Srbije. Tako iz Srbije je ovdje na Spomenoj kosturnici uklesano preko 250 boraca koji su priključeni 20. romanijskoj brigadi. Romanija je dala i 17 narodnih heroja. Na ovom terenu su poginula još i 4 narodna heroja, 2 na području Pjenovca, 1 u Bijelim vodama Petrović i Rava Ravijela na Lučevinama kod Bijelih voda, također i ona je ovdje na spomeniku palih boraca Romanije. Nešto interesantno što treba svakako istaći i ovom prilikom
Gorosasi gore Romanije, knjiga koja je ovih dana izašla, protkana je kroz dobrovoljačke ratove Srbije i Narodnooslobodilački rat, tako da na ovom spomeniku i na onom spomeniku srpskim dobrovoljcima imamo čak 11 gorosasa Romanije koji su i dolje na spomeniku i ovdje na spomeniku. 18 je nosilaca partizanske spomenice, dobrovoljaca iz Prvog svjetskog rata. U Prvom svjetskom ratu poginulo je 343 dobrovoljca Romanije, a u ovom ratu, nažalost, Drugom svjetskom, bili su žrtve ustaškog terora. 35 dobrovoljaca su pobile ustaše na kućnom pragu, na Krsnoj slavi, palile u njihovim vlastitim kućama. 20 ih je bilo koji su poginuli u borbi protiv ustaša i Nijemaca sa ovog terena. 28 je članova romanijskog partizanskog odreda. Prema tome vidite kolika je uloga i protkanost vezana srpskih boraca od Prvog svjetskog rata preko Drugog svjetskog rata, pa i ovog našeg dobrovoljačkog odbrambenog rata od 1992. do 1995. godine. Slava svim borcima i svim civilnim žrtvama područja Romanije. Hvala. Jedna se položiti opština Sokolac i načelnik opštine. Subnor opštine Pale. Subnor opštine Rogatica. Boroška organizacija Sokolac. Organizacija starešina Vojske Republike Srpske Sokolac. Subnor Republike Srpske, delegati Skupštine Republike Srpske Subnora. Dobro.
Čula si se do krajnjeg istoka, a na zapad do sinjega mora, preko tvrdi planina i gora. Rađaju se gorske vile, a zmajevi kolovode, simbol časti i slobode. Kakva vješe Romanija za vrijeme Osmajlija, znatu Stambol i Azija, znato Turska imperija. S romanijskih tvrdi greda Gavrilo je princip gleda na Trebević i Miljacku i Srbiju, zemlju bratsku. Ovim se nismo odužili našim borcima. Tek kad obnovimo dio spomenika, kao što smo obnovili Kosturnicu i zaštitili od daljeg propadanja, nadam se da ćemo nastaviti sa obnovom romanijskom dvorcu u Parku boraca Romanije. Načelnik, ja mislim da će smoći snage, kao što smo ovo uradili, da ovo završimo. Prošle godine smo krenuli 4. aprila, pa ja pozivam načelnika da krenemo ponovo 4. aprila u obnovu ovog dijela spomenika. I tek ćemo se tada odužiti našim borcima za njihovu žrtvu i za slobodu koju su nam podarili da imamo i danas na području Romanije. Hvala vam puno. Živi zdrav bio! Načelniče, ja sam progovorio trudu. Evo mi na kraju. Slušaj, ne daj Bože rata lopće. Ne možete bježati. Nešto se loša sve. Ne zanima. Ja sam generacija.
Razumije.